إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، دراغاتم أرغن منجي أدو أسوا من جندوا أدي حاضر تبي أمها لبتي أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميريس جميع السلف فراتم كرمون جندا تفاتو جينا غنا مسكت كترين دي راجع لبتي رأيتونge هتوغا إسلام دينا مدو لوبي وفدا edinуge matiga ebami thabituma islam dinuge ilmuge tereng khabar kurmattaka ange dinumattaka kuramunda masakkata ituru fiyawalen eligenda rekamuga mire miwani mire ta atolo wemanduga algon men mi bava ihtifalaki jamiyat salafa mirashuge zuwanunge jamiaya guligen bava jalsa ehnamas mi silsila jalsa takigge tereng e jalsa Allah subhanahu wa ta'ala ge oga tari wantakama eilahuge rahmu wantakamuge bodukamu alutakun ufaddawafa hama ekani ebami hun amillen ulumattaka dukollevvikinu إله سبحانه وتعالى أوغاتري وانتكمون إبامي هنا حقا باطل وهي قد فمتكا إكي زمان توغا نبي بيكلنا رسول بيكلن فنوبا أدي إبيكلن مچا آية تكا صحفتا فيتبا والبي أي كورمي بيان كورن فدان أرتكم موغل لغن نديو متكا أي الله سبحانه وتعالى شاء أي لاهوجي إنجي وانتكا كيامن تريومن هندان كودي أباميهم أصلو وفدي فاوا مقصد بيان كودي ومتكا إهمكين الله سبحانه وتعالى أرتكون أنجوا فاوني تباميهم الله أدي إلهوجي رسولا كيامن تريكن أدا كراشه إجابة ديشه أي تيباميهم إكما كتكا خلو كرفونو وفدونو كنتكا غوالبه هندوغاي نوتا أنغا إنجونغي ماتشة مين إنجن دني إنسان الله سبحانه وتعالى وني إباميهم ولم بيغوي بيان كرفوا فاكم ميري ألغون من تبافونا مي هشالال دني الله سبحانه وتعالى إلهه لبت رسول محمد صلى الله عليه وسلم يا إجابة دي كيمن تريكن أدا كرمجه موضوع من موضوعات بيفونا إنصاف قد دفاني فليت الشيخ الأخ أحمد سمير بن إبراهيم. فليت الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومن دوغ لبوتي مسلم أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي شكنك مفدا جلساتاكي مفدا بدلون تككي ألغن من مقصد كتكا الله سبحانه وتعالى ألغن من مفدوا فوا مقصد هندان كرمتكا بيبي بدلون تك مي وقت تك ألغن من حياتك گینا گینا نانا کمی ألغن من هتام كرنجه كمي أي إنسانا دنيا مفدوا فا إنسانا أفدمك مقصد إنسانا أنجا دينو متكا الله سبحانه وتعالى رسول بيكرم فنوا إبيكرن فوبوا لوا فوايرغا إنسانا أميليا ඒකංකං හඳාන් කුරුමට්ටක වගුදු ખાસ නුකුරාකම් ගවානම ඒ ඉන්සානා උෆෙද්දුමක මක්සදෝ හාසිල් වගෙන නුදා ඒ උෆෙද්දුමක මක්සදෝ හාසිල් නෝමක සබබුන් ලිබේ හුරිහා ගෙල්ලුමේ ලිබෙගෙන් දානි ඒ ඉන්සානා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාදා කුරවා ගොතකි ඒකලාංගේ ලෝභය වඩිගන්නවා ගොතකි ඉන්සානා දුනියේ උෆෙද්දුම මක්සද හාසිල් කො ඒ ඉන්සානා කි ඒගේ සබබුන් दुनियेगा इज्जता करामातुगा दिरियोले इज्जता करामातुगे मरकु मरुवे इज्जता करामातुगे गोचक ए इंसाना वेद्देव ए इंसाना उफेद्दु मकसद एकमट्टका इंसाना कुरंजे कमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे दावत एकलांग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेदरी कुरवा इंसानन फोनुवा फावा एकलांग दावत इजाबदिनो एकलांग कियमंतरिउ रसूल बेकलुम फोनुवा फा एबेकरन दुनियेगा कुरवी मैगणु मसेक्कतकी इंसानुन एम्मेह आळुतकुन एकलांगे कियमन कुरमुग मसेक्क एम्मेह आळुतकुन एकलांगे हदरतुगा निकमेतिकन अदाको आळुवति उमुगे वाहक रसूल बेकरन दक्कवाफ इंसानुन एकलांगे आळुवति कुरमट्टक इंसाना हेहोयतुन एकलांगे हदरतुगा निकमेतिकन अदा कुरमट्टक अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल बेकरन फनुवाफ एनुन एब्बेस फरातेगे कुरिमतिगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा එහෙන් එබ්බස් ෆරාතේ කුරුමතිගා තිමා නිකමතිවා නුජහෙක ඉන්සාන දක්කා දින මටක් කොම්ම ඉන්සාන කීවස් අලකම දෙන් එහෙනිය මිස්තකුන්නයි කීවස් අලුන්කම එහෙන් එබ්බස් ෆරාතක තිමා සජිද ජහ එහෙන් එබ්බස් ෆරාතක තිමා නිකමතිවා නුජහි ඉස්සත්තරි කරාමත්තරි ගොතුගා ඒ ඉන්සාන බෙහෙට්ටුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා ඉන්සාන ෆොනුවා එකලාංගේ ශරීයත් බාවලවා ෆවනි එහෙන් වීමා ألغون منك الله سبحانه وتعالى مي ماتيوري ما شريعتك أهلورين كمغا لفا فوايرو ألغون من إكلانغ دعوة هيو هيتون إجابة جه ألغون من إكلانغ دعوة هيو هيتون إجابة إكلانغ شريع إكلانغ دين بمغا تنفيذ كورن جه هم يايكو الشريع الدين هم مستكون فوركو دين متكا ألغون من غدا على مسح كورن جه هذا شكلنك الله سبحانه وتعالى دعوة إجابة دينمكي ألغون مم دولم بنلا كلمة ها فسيه كمنو أي إها كودا كمنو كمكي إم ساف دليلك مي إجابة دينمتكا ميستكونا يمغو دكا دينمتكا الرسالة تاعم فنون رسول بيكلون بوداعم فوا قربانت إبيكلون نايكو إجابة دبي بيكلون بوداعم فوا قربانيت أصحاب بيكلون نا إيه فوقا أمته يسوع غسوا إمها بيكلون مدينتك ميستكون الله سبحانه وتعالى دين كيمن تري كرمتك ميستكون نكي كلاغ دين إجابة بيكمغا هدو متك كربوافا بورا مسكت هندان كلهم كمغه بودكم ألغمن ورنغل ثابت هنغورا متكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرب جهادك ميدان توغا خود كليفانغ فران فلا نركوا حساب ميكم وني غس එහෙන් නමස් මීස්තකුන් එකලාංග දීන කියමන්තරි කරව මට්ටක මීස්තකුන්න කිය එකලාංග දීන තබාවා එකලාංග රසූලා කියමන්තරි අබයකන් හෙද්දව මට්ටක එබේකලුන් එමසේ කරවා ෆවනි ඉන්සානා ඉස්සතිරි කරවා ඉන්සානා මතිරි කරව මට්ටක
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أدو هافي مبونة إهن نمس حقيقتك أدو ناها ميهم فدان تبا ميهم نواش إميهم نان الله سبحانه وتعالى دعوتك أدو إبه أدي ميهم بونة أهر من إبرس كلام كلام فلو إبرس كلام دينك دعوتو أدو هافي مه إهن نمس كيمن ترنوا ميهم فدان تبا ميهم نواش إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هم كشورن الله سبحانه وتعالى وفدبي ديري تكتيك تريغا إم نبايتشكي بيرو ممن ميهن إبا ميهن كي نويشني ميهن ميتانغ فهرق سيشارة كرونيكي وفدمغا ميهو بيرو وهكنو උෆෙදුමගා මිහකු මම්මම් වාහකේ නෝ එහෙ නමස් එතාංගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉෂාරා කුර්බනි බීරු මම්මම් මිහ ෆදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දවවත බීරු වා මිහ ඒකලංග දවවත ෆෙතුරුම මම්මම් වා මිහ ඒගේ එවස් හරකාතෙන් ඉජාබයි නෙම් මිහුන්ගේ මිසාල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජස්සවනි ඒපද මිහුන්ගේ ෆදාන් තිබා මිහ නුවාස් ඒකලංග උෆෙද්දේ තකදීගේ තිරෙන් එම්මෙ නුබාබයකි ඒකලංග දවවතන් ඉජාබනුදේ මිහුන්නේ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الله سبحانه وتعالى يميهم تريغا يميهم كباغا هبه واكا كلام دنوډګ نوا نما ابه يميهم غاتوغا هبه وا نما لأسمعهم ابه يميهم كلام دعوته ابوي ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ehene kamako eba mehun nan adu ivvi kamaga avias eba mehun etegech furaga istifa duvva ganna ei efada nubabayk يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أنك صلى الله تعالى إيمانك أهل ورنا مخاطب كرا وحي كربني أي إيمان وجميستكن تباميهم الله إكلام رسولا إجابة ديش تباميهم ديرون دي كمك الله إكلام رسولا قوال واحدو أي قوم تباميهم إجابة ديش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أدي الناس أما كشرون الله سبحانه وتعالى إنسانايا إنك هنجدي قتك عمدوكا هرس وديك النوى أدي تباميهم إبرديهم وني إكلام حضرتش واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي تبامهم فتنة كبيرة وتباش أي فتنة كتبامهم كترين هم يكني أني أورين نعاس جهنة فتنة نونه إيك ما نيكي فتنة عام وكن داهن دوغا أي فتنة هوريها ميستكون جهنة أي بايكون وباكم كراتي بايكون مجتمع كفاحش كم كراتي تممنا بهكم نونه كيافا ألاولا تبيكم غوانما ميهم كورا فاحش عملك سبب مجتمع عقوبة النيرو مجتمع عذاب النيروغا هميكني فتنة أس جهني أني أورينك نونه نمس مجتمع عام شامل وغوتوغا فتنة بدكن دانه أي إبّيكو أنا بيك نباكن تكرارو إكم منا كورن مسه كفانواتي إفدا غوتك عمل كراكم غوانما فتنة كان إفدا فتنة كتبامهم بيروتو ركاتر وتبش واعلموا أن الله شديد العقاب أيضا الناس يا مكشورون الله سبحانه وتعالى عقوبة قدفة ودقن رسكلانك كيف وجنت أقول من الله كلام رسولا إجابة جهني جواب ورفسه أقول من الله إجابة جهني كلامي على من نتمو كترين وفدوا إمها نيومت على من الدبي مكائنات وغير كلام على من ديري ولني كلام الدبي نيومتوكا على من مرويداني كلام حضرته على من حساب اللواني كلام أي إمها تجتي غير كلام كم غواتي كلام أقول من إجابة جهني هم ياك كلام فون رسول محمد صلى الله عليه وسلم كي سيدا وكم واتدمكو إسلام دي مستكونا دكبي ما نبي صلى الله عليه وسلم كم غواتي එකලේක ෆානක් අල්ගොන් මෙන් තබාවන් චේනි අදි කේත්ත එකලේක ෆානක් අල්ගොන් මෙන් ඉජාබ දිනුමකි අල්ලාහ ඉජාබ දිනුම් කමුගා
Allah subhanahu wa ta'ala keitu qur'anuga wani angawaf ijabaden jeni kiya minbarakat algon men hituga tasawwur kuraifa nuwa wara ijabadinuma Allah subhanahu wa ta'ala wani amru kurawaf edduga Abu Sa'id al-Mu'alla qala kuntu usalli fil masjid widalu itimanna miskituga namadan edduhurim fada'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ehinduga namada timanna hutta rasulullah sallallahu alayhi wasallam timanne goalevvi falam ajib timanna ekadefano gomakan ijabe nudeme hatta sallaytu thumma ataytuhu timange namadu nimmafa timanne ekadefano gatan as dennevime faqultu ya rasulullah ay allah rasulaye inni kuntu usalli timanna huri namadash timanna namadan hurima kadefano goaluma timanna ijaba nudiniye namadu nimmafa miyeye ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani alam yaqul illahu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum allah subhanahu wa ta'ala kalang fotuga wahi nukurwahiye tibame hunna dirunde kamaka allah kalang rasula goala kam gawana me ijabades eg mane ki namad mihe gutta rasulullah sallallahu alaihi wasallam goala vis e namad medukanda alafa ekale fanu gata annanje agun menge tasawwur medukunu kore kiha warakattu allah munajadan hutta ehalatu bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam goala vafinama hutta alaf wagutun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariha as dawatan ijabatin makkitu qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala mu'minuna bani amur kurawaf mi ijabaga minbar algon men eminbar ekam kuranje ekam tasawwur nukore ege mane ki den kobato algon mege muda den kobato algon mege ambidari den kobato duniyawi kantatta min kamaka hore kihinetto algon men allah subhanahu wa ta'ala ge dawata ge jamanu di tiben mi namadan hutta goali mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amur fola kiyama muma allah ta'ala evani amur kurawaf tibame huna dirunde kameki kobato ilmuri wahada kafa warak gina basfurtage tafsir ilmuri wahada kafa eterega الشيخ سعدي رحمه الله ودار وني تبامه هنا ديرونده كندتو صفه مي صفه الله سبحانه وتعالى اغون مننا باواله بي كومه كمگا اكوليگما صفه ekalaange algon menna kurabi komme amurega algon menge hayata dirumbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabwa fa komme kamegga komme amurega ei algon menge hayata dirumwa kamek vidalwi wasfun mulazimun likulli ma da allah wa rasuluhu ilayhi ei allah ekalaange rasula dawah devi komme kamegga lazim wegemwa sifek wa bayanun li faidatihi wa hikmatihi adi ايغ فائده يا حكمه بيان كنت كمك فان حياه القلوب والروح بعبوديه الله تعالى اهني ميهاگه فرانا اينگه هيتوگه ديرم بني الله سبحانه وتعالى الوتيمگه ولزوم طاعته وطاعه رسوله على الدوام دائمي گتگا الله اكلانگ رسولا كيمنتري ومگه ميهاگه فرانا ميهاگه روحا ميهاگه هيتوگه ديرم بني ميها ديرني Allah subhanahu wa ta'ala ge dawatan ijaba dige ehen nonkam gawana ma furana mihege huttagas emihege dirihuri mihenno furana mihege huttagas emiheki emihege dirumattaka Allah subhanahu wa ta'ala fonwa fa maqsadu hasil kura mihenno mihege dirihuri dana newala kam gawana mehen names eneki hagigatuga dirihuri mihenno eneki hagigatuga diruma Allah subhanahu wa ta'ala medere kurabi sabab ga hifa e maqsadu hasil kura mihenno alwatika mana kurave degotak ekachki aam alwati ubudiyatu maana kurave degotak ekachki emmen huriha makhluqun e sifega shamilwa ubudiyat ei insana ruhunas nuruhunas duniyega allah lavwa fa huriha takechki insanu allah taala ga alu kafarum ves muslimum ves huriha men nakis allah ga alu anen alwatikam ki khas alwatikam ei insana amille ruhi gabulwe ekalaanga hadratuga insana nikamati umuge alwatikam ei allah subhanahu wa taala ekalaanga alwatakun tereng ediwodi gannawa gotek mi alwatikamge maagandu binaaya fawani allah subhanahu wa taala hadratuga nikamati uma timayaki allah taala alakkan gabuluko ekalaanga hadratuga abada abadu kiyaman terive nikamati kan hasil kurmuga mi ubudiyat alwatikam binaaya fa mi algon men ada kuram algon men ki allah ga alunne
ekan hituge adin qabulu ko ekalaange hadratuga algonum nikmeti waambe ekalaangen algonum sayda jahambe ekalaangen algonum wakil kurambe ekalaangen num farate de algonum berugatu mennek ekalaangen num faratu algonum madadan edu mennek ekalaangen num farata kan algonum ehem farate ge baro asgen e farate ge duppanji o gona ji hidanati berugonna kan nuji insana izzat teriko hunnanchi insana evves mi faratu kan nikmetiwe evves mi kurmeti ga sayda jahaka nuji hame ekene alwati waambe Allah subhanahu wa ta'ala imana algon men islam dina wanumattaka Allah ta'ala fonu bi kalima ga algon me kiyan la ilaha illa Allah mane ki la ma'budu bi haqqin illa Allah haggu gotuga alwetiwe ebbes faratan we Allah non haggu gotuga alwetiwe kiyamam be ebbes faratan we Allah subhanahu wa ta'ala nuni imana ga algon me kalima qabul kuran jihen migoton dirunde kandattogo mana ga ilmur vidala fa bay basta awun kiyadana idha da'akum lima yuhyikum tibamihna dirunde kamaka dawah devwana me ebasulu maana eki bay be fulu vidala wani idha da'akum ila al iman Allah iman vuma ekalang rasula iman vuma gowale hindu en ijaba desh ane basfulu gasove idha da'akum ila al haqq tibamihna gowale hindu e haqq tibamihun kiyaman teri was idha da'akum ila ma fil qur'an qur'anu gawa kantatta amal kurma e amal kurma gowale jindu tibamihum e en ijaba desh hama hemme idha da'akum ila al harb wa jihad al adu tibamihun hangurame gowale jindu adawa terina hangurama kurma islam dinu ge difaa ga hangurame gowale jindu e dawat tibamihun ijabadi e dawat nikunnas hama hemme idha da'akum ila ma fihi dawamu hayatikum fil akhirah tibamihunge a ukhrawi haya baajari qur'an gottaka gowale wejhindu e gowalun taka tibamihum ijabadesh wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi Allah subhanahu wa ta'ala insana ge hituge edun taka meduga hurasse wodi gannave e basfuluga maana tafsir marin vidalwani yahulu bayna al-kafir wal iman kafir miha kafir kumga haddu fanala agos bodave kiburur wima Allah subhanahu wa ta'ala ene ya iman kama detuga hurasalove egmaneki ene ka iman nuwe agumana fene islami tarihuga eta bayku iman nuwe gotan Allah subhanahu wa ta'ala ebamih duniyega tibba ebamih narake danakam khabar debba Abu Lahab Abu Jahl imi ismi honnaki emi hun iman kama deterega hurasefami hama hemme yahulu bayna al-mar'i wa aqlihi fala yadri ma ya'mal bay fahar mihunge vishnuma enege buddhiya ena deterega horas hede nuhede kurave nukure kam nege mihunge jabbarkam mihunge bodakam kibururikam Allah subhanahu wa ta'ala eba mihun tedmagun ekkiba kurwafe algon men samal wanje kamake Qur'an ge mi ayat to furtamana Allah angoni Allah ekalang rasula ge dawat ijabadesh ijaba nudini makubato natija ek e bodawe ma ek natija ek heo magum miha Allah subhanahu wa ta'ala ekkiba kurwa heo magun ena awma heo magan ena awmatta kawr dorta Allah subhanahu wa ta'ala bandu kurwa ehem wima ekalange rasula ge dawata algon men ijaba denche ijaba nudinuma ki boda kame bay mihunnan hiwani timanna men amille minimum kame timanna men hituhuriha kame gabul kofa timanna men kurahiwa kame gabul kofa kurahin nuwa kame gabul nukurima timanna men ki minimum unadi mihar khassa kame zaman ga minimum kame ki haddu fala fonnak emiha ko hituhuri ecche gabul kurambe emiha ko hituhuri ruheha kame kurambe emiha kurahin nuwa kame ene boda wejjam e qur'an kame meg hadisa en islami tarikh ga aso edduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga mihako enege waatu kani mi wara kuda men non talgon men tere waatu miho kani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga faqala kul bi yaminika hind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave tibage kanatun kash kange mi hadis kure kanatun kash ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur fule iman ga ahluwarenge sife ekkam ga wanjeni eka efan kanatun kaare hadis kurawima en ijabaden e gabol kor eka bahana dakka timanne ke amuko waatun kaawle miheke timanne waran undugule timanna kanya timanna ataka angeka dimalen nuwane kaayatu kol unga vetti daane mikhala shakwa enno qur'ane iman ga ahluweren istijabatu ga ahluweren kiyaman terikam ga ahluweren mina abunane kiketo la astati'u timanne ka nuwane timanne ka kanataka nukevene mi konkametto
rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatun kan amur kurawima bunila astate aharnaka tikamenwan rawi vidala ma manahu illa al-kibr enage boda kannun ehenkame ek mana nukure enage boda kannun ehenkame ena kanatun kyo mana nukure ekamuke ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur fula nukiyamanteri e bas fulan ijabe nudi natija ki kobato rawi vidalwani salamatu bin aqwa radiyallahu anhu vidalwani fama rafa'aha ila fihi eduha fahuga enage ange ahamekan e ate duha ko snufule ene buni timanne ka nuwane kine to vi enage ab wavi enage konduhulun diye hisam ferige koba sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amuru fulaka bodave e amuru fulakan istijaba ijaba nudun manga sawbom enage ab wavegen e duha fahuga timanne ka nufule ne buni duha fahuga enage an ene ange ahameka nufule mihiri kankam nurakka kan horiwaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dawatan ijabadi kiyamantere kan ada kuran je minbar miedo agonmantere ge smekan ge behin kihinen he kanatun kan kihinen he kanatun fembon warak bodkama ko fon ammukon am huriha men ade miedo waatun saves boni kanives waatun bonives waatun ehen echke waatun nek ituru gotti kanatun kaashe miden ehawru kamen heye aharmenneki kuderun surek waatun kaawle mihun aharmennaka nuwane tika tihen uligen tigotan uligen kanatun kaagen tigotan uligen danje ta aharman kommen daaka benme nune kalemen tule hen uligen daswaruge ka aharman wannaka benme nune bodak kiburu warik algon men angam bonila bas hadaha bodo echi kene bon timanne ka nuwane boni mena konduhulu wavi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amuru flo nukiyamantri ehme allah taala wahyu kurawani istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min allah taala ge hadratun raddun kurawene duhe tibamihun gatan awmuge kuriga tibamihun ekalang amuru flo ijaba desh ekalang amuru flo kiyamantri was ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ادوهم تبامهم امانكم هوداك سلامكم هوداك ركعتري واك دانه هم ايوستنه نونانه وما لكم من نكير ادي تبامهم عذاب انكار کو එකමට්ටක තිබෑමෙන්න එක්ක වාහක දක්කාන එවස් මිහක දුවහකුම් තිබෑමෙන්න කනවානේ ඒ දුවහගේ කුරින් තිබෑමෙන් අල්ලාහ් තාලා අමරු ෆලා ඉජාබා දේශේ ෆයින් අරදු දන්නා ෂෆා එබෑමෙන් කදේ ෆාන අමර නුකියමන් තෙරෙව්ජියා අල්ලාහ් එකලංග රසූලාග අමර නුකියමන් තෙරෙව්ජියා فما أرسلناك عليهم حفيظا එබෑමෙන් අමරතක රක්කාතරිවා එබෑමෙන් රක්කාතරිවා බේකලකම කලේෆානු දෙවඩ අනුගන්නයි إن عليك إلا البلاغ هنا كم كليك فانا بني بس فل إفومه دعوة ميستكون نعم إفومه كليك فانا كواجب إميهم قبول نكوري إميهم ناقين كليك فانا أولئك كم من وجه كليك فانا كواجب كي الله كشريعة ميستكون كيادين إميهم كم كي كيمان تريومك كياديش كيمان تر نوجه كم قوانا ما تبان اسكالان عذاب هنا هم أننا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها هم كشون تمن رسكلانge إنسان آية رحمة تمن رسكلانge حدث جسافكم قوانما فرح بها أين كم مفاكره وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أدي إبامهم أتكون كلا عملك سببهم إبامهم مصيبات الله تعالى جسوا في نما فهي هم كشرون إنسان يكي كافر بدمه أنا قلت الله ويكرمني للذين استجابوا لربهم الحسنى الله أمر فلان إجابة ميهن بدوهم ودارم هوته والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب إدعوة إجابة ندمه إكلام أمر فلوتك بودا بميهم إبامهن الدنيا كوا هوريها تكتشة إيج دعونا لبون كم كوي نمس إبامهن دفين عذابون سلامك كرمتكا එමිහුන් සලාම වුමට්ටකා එතකේ එබෑමිහුන් හේද කුරාන්
duniya ga huriya mudalen heda kokam bes Allah subhanahu wa ta'ala ga azabun ebamihun salam evva beenu wane ebamihun wani nubawegen wa hisab bellewmeke wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad ebamihun nimum wani narakage etanuga ebamihun tammatige nubakamai hama hem Allah subhanahu wa ta'ala ehin ayatiga bayan kurwa fawe mu'minun ge shifa bayan kurwa Allah ta'ala wahi kurwani fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya tibamehna devvi fawa mudalaki duniyege ufawarikamek duniyega mihun beenun kura duniyawi mudalak wama indallahi khairun wa abqa Allah ta'ala ge hadratuga wa niumetta daima demigenve adi ege hewkam ma bode duniyega wa niumetta ki filadane vi hiyenye kalechik lilladheena amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ukhrawi hayatuga be niumetta hewefa daima demigenve ei Allahan iman be ebamehunge verres kalange wakil qura mihunnas والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون أدي باميهن بودتكم وفافتكم إكباوي درهلي واميهن أدي فاحش كنتتكم ناي وإذا ما غضبوا هم يغفرون أدي باميهم ميه كرا كمكم إباميهن ميه كده جلما كرولي أنن جه جهالتكم غوانما إرولي إباميهم معاف كرانه حسده جسون كرمه غونا كرمه ege badalu ga anaka gellun dinume eba meh nugen gulen walladheena istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum eba mehunni eba meh verres kalange ijabati mehunne adi namadu qaim kula mehunne adi eba mehun kanten eba mehun terega wani mashura ge usulunne shura ge usulunne wa mimma razaqnahum yunfiqun aiti man raskalange devi taketing ebamihum heda kure ballawa islam deenaki hame kan insanu ya asdinenno ei jinni nabbi sallallahu taala bawala bafadi e jinni nabbi amuru wegam wani ekalaange dawata ijaba dinuma e jinni wani qur'an aduha qur'anan iman bifa emihunge wahaga Allah subhanahu wa taala wahi kura bayan kurwani وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تمن رسكلان كليفان قات فنو بيمه جنين جماعة أي قرآن أدوهم التكا فلما حضروه قالوا أنصتوا إكليفان قات حاضر وهندو جن تبني ريتش مدمهرم كانولا أدو هاش فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أدوهم فوقا إميهم قومتك قص الله سبحانه وتعالى إيمان نوجكم قوانما هوري بيروركم قواها كان إبامهم إنذار دينه قالوا يا قومنا أدي بني إيه هرمين قومك ميهن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أهرمين أدوها فيمه موسى قفانا فوقا الله تعالى باها لي فوتك قواها مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق أي فتوك كوري غوا إمها فت تذكرا فتة غتوك يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم حق مغا إف مغو دكاي أدي سيدا وجنبا مغا إف مغو دكاي يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إيه أهرمن قوم جميعهن الله تعالى دعوة ميغوا بيكلك إجابة ديش كمان تريواشة بيكلك إيرون كينت نتيجة يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم إيرون الله تعالى تبامهم فافة تبامهم تكافس دفانه أدي وين تنوي عذابكم تبامهم ركعتري كدفانه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء إذا وتن إجابة ندميها فليس له بمعجز في الأرض إنك بمقا دائما دمهن نمهنون وليس له من دونه أولياء أدي الله تعالى فيها إنك إهي تريوانه إبس فرات النوى
උලායික ෆී දලාලින් මුබීන් එබෑම හිවණි බයම් වෙගම් වා මගුෆරදුමක් එහෙම් වීම ඉස්ලාම් දීනකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලෙ ශරීයතකි හැම එකෙන් ඉන්සාන් නං ආසොච්චනු ඒ ජින්නින්න බාවලෙ ශරීයතක අල්ගොන් මේ ඉන්සානුන් එදීන තබාවෙක් මුලෙන් ජින්නින්ගේ ජමාඅතෙවස් එදීන තබාවෙකින් මුලෙ ඒ කුර්ආන එමිහුම් වනි ඊමාම් වෙෆා හැම හැම්මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එබෑම හිවණි ඊමාම් වේ කියමන්තරිෆා එහෙම් වීම අල්ගොන් මෙන්න බාවලෙවි ෆොත අල්ගොන් මෙන් මච්චන් ආසවා ඉස්ලාම් දීන හේවතුගා කියමන්තරි වංජේ එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේග zamaanun sure kure munda boda kantattaka boda aqida taka mikankan dukof algon menge zamane ga hingajje algon menge divehi rajye ga heo kamek marufa miheka nuguli nukurwe zamane ziyarataka nuguli nukurwe zamane miheka medwari ko fanuni nukurwe zamane ebidon fenodana balla rajye ga nuhunnane rashek algon hama me komme rashake bunnyas doka nuwane kannege hama gamus gina ratta khasoko mihun ule evves rashe nuhunnane erashage ziyaraten nerash kommes kala sivek hunnane ziyarat komme secche gala ei emihunaka nove emihunge vishnu hunnani miyanula aharmennaka allah de terega evves nudenneve ei buduge ahulwarin budu bhatta alkon kuri fada ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa emihun buni aharmen mi buttak alkon kurani allah aharmen na kutton kura me dorikum gawati algon men kaaba fang zamanums ekankan huriye ehem bim allah an ijaba deeru algon men hituga ashagam fa mi aqida okkam gawanama e algon men do kuranchi algon mi o kiyadi wahake shaytana insana magufuraddam mi wasilete beenun kura goy mi o fikkana anda algon mi o kiyadi mehar sebeflo duniyage hunne algon itubaru kura befule algon kare buni timannage kaafa yam hofenuga mi fennaniye mi rahuge ziyaratu gonna miha ramme ziyara mena gondoruga amuko gerora gondoru gonnani ziyara gondoru gutta mi waawataki raalu jamun gas ziyara mi giralam ferima ziyaratu gonna miha mi fennani hofenuga mina mi befula kaafe mina eburani ahannakadde mitako oyekan nete aharan salame koddesh aharan giralat salame koddere bunima kaaf anaddu henduno hela angos ziyaratu matiwada anga rulala angos tankol eggamuga ziyaren ala ziyaren anak eggamuga meli eli mo hoferenu fen tibefulum balla giramun datanege matiwada anga nukine sanattenele kiya ene ekkom faade attot eta emmihak ekame salame bi ziyaratu komme salame bi mi waagotaki muhimmi komme mihennun eta miho ekkamesnek ei miho ekkan danna mihekune muhimmi shiru qur'ana wasilete raruga huru muhimmi matiwadangandu hurima eta didajawa karhila domvela hurima e hurima nimun komme faro gyalam vi manakkas komme sin ofene fenigen eggama matiwadangonde bohuttennu shirukuge wasilenge bohuttennu mistakuna dakka hofen khurafi kantat mikankan algon menge beje huttal rangala divi rajye ekam wani fuhe ngo se names ziyarat dies algon men aqida ge ekankan hunnanya ei warbodu masale algon men kaaba fa ngolun gote kiyafa algon men ekankan gota gabulu ko ge nuwane amalu amurfulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amurfulu adi allah subhanahu wa taala amurfulu awmafoga algon men jeheni eadi maradda algon men kaaba fa ngolun gote kiyafa eadi me gosken fandita hada mihunge kantattogo tawid eluma famvelliyuma hunro deluma mikada faadu ge kantatta agun terege miharus hingamunge bade e aqida agun be gabulku agun amugo danna wa kemme tawida hunrojja fana mibawto gechi mihar wajje base viharto go bahatta eron doctor kare diyama doctor bunawene mina vihara gos hunroj ehun asori echi hunna liye bahatta mihunge vishnu miha hisaba gos bay dadarsuga mikamaki warak gaden hifa hona kantat ekamuge sawbun mi fandita hada sihuru hada mihun mistakun macca verive mistakun emihun deke birugonna bay ekamuga me defa ware veheniye semihunge sawb
odi balam viwa semihun kariya odi bahattam viwa semihek kariya agondu ki mama kunu bodu isaga wahak tiwe adoswana mama kunu bodu isa odi bannam wegen odi masakke barak kuriya haluwi kama gu daniko rashuge mudimbe eddu as bunani haruge wanima bodu isa mi bunani e mudimbe kowa odi balana duhe mi haruge benhe mudimbe visnala bunani jehikun e mahuga waki duhe bunefa eye mi haruge inhaves duhak odi balan kamuda duhen ini anna mahuge emahu godi nubelijja mi haraku den nete balana duhe subhanallah bodu is delo mitana awahak ba waru wadin genesin odi bala eduha dimaga nuberejja bele banakas odi bahatta rejen belen duhen bay dadru gebutte odi faru hulangu farata gondoruga bandefa ambura langos irumadi farata bala bodum hoga angyadi me bala algon mis miharus balagen duvwa dagota matira ful bisima bodta kurfana odi fuddafa mihiri algon antere koramunga kantit meedas babbe flo ekan qabul kore mihiri algon men islam dinuga dawatan ijaba deruga algon men kolofan janje kantat algon men aqida ya mulin khilaf budu dinuga aqida ge kantat mihunnan ei algon men terege zamanu sure ekan kan wartum as oti maganne mi algon men samalu anje kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak tawiden ala fi miha shirukof tawidaka emihage hig alagen fi miha shirukof gyan urakka kamet ekam algon men hama bandegen tawide salagen eluwagen mihem meola algon dannawani algon men miharo echi tantaga eluwagen ulumuge vishnu dukollam vech poster achi tantaga hippagen en ittek amalu nokon en eche nukiyawa tantanu gecche hippagen suwarga dan ulumuge vishnu me algon men dukollam vech gege dam vimas mehden stika ona war fahum rashege bayo kiyade khasakon alang abad warar alang abad warar huga sarkaron gelade warar huga wagotaki game midani sateka fansas ge far ei dal tawdon dinima gurwatun libe tawdon hifa midani gege daanuga rashuge sateka ge mihum fansas ge mihum far midan dem wagotaki aage diyomakis war bodukam rashuga mihunnani emme mihaku mi aage veddewar filmwar mihakos ಏನೇಕ ಕೊಮ್ಮೆಗೆ ಸ್ಟಿಕಾ ಮಿ ರಕ್ಕಾ ತೆರಕಂ ಸ್ಟಿಕಾ ಲೀಫೆ ನುಹಿಪ್ ಮಿ ಹದಾ ಗೊತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಕುಲವ್ವ ಸ್ಟಿಕಾ ಲೀಫಾ ವಹುತಾನ್ ಲೀಫಾ ಹಿಪ್ಪಾ ಅಚ್ಚೆ ಲೀಫಾ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ನಗಾ ಹಗೇಗೆ ಬಹಾಲಾಗನ್ ಗೆದ್ದುಮು ಕುರಿಗ ಗೇಗೆ ದೊರದೊರುಗ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಅಚ್ಚೆ ಹಿಪ್ಪಾ ಎಕ್ಕಲೆತಿಯನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಕಂ ಸ್ಟಿಕಾ ಹಿಪ್ಪಾ ಮಿಹಿರ ಅಳಗೋಣ ವಿಷ್ಣು ಹೊಂಡ ಮಿ ಬೇಕಾರು ವಿಯಾನುದಾ ಕಂತತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಕೀದಾ ಫುಶೂರಾ ಕಂತತ್ ಮಿ ಅಕೀದಾ ಗೊಸ್ಸೋತಿ ಕಿಯಾವರಕ ಆಗೋಣ ದೆಕುಣೆ ಮಿನಾಗ ಹಜ್ಜಂ ಎಫಾರ್ ದಿ ಫಾರಕು ಮಿನಾಗ ಟೆಂಟುಗ ಜಾಮಿನೆ ಸ್ಟಿಕಾಯ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿನಾಗ ಟೆಂಟುದ ಫುಳಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಸ್ಟಿಕಾ ಜಹಾ ಫುಟ್ಟ ಮಿಹೆಗ ಬುನನಿ ಅವಳನಿ ಫಾತ್ ಮಿಹೆಗ ಬುನನಿ ಏ ಮಿತನುಗ ವೆಸ್ ಮಿ ಗೇಗೆ ದಾವರು ಮಿ ಹಿಪ್ಪಾ ಕರೆಚ್ಚಿ ಹಿಪ್ಪಾ ಫೆಮಿ ಹೊನ್ನನಿ ಬಲಾಬಲಾರ್ ಕಿಯಾಮೋಡ್ ಏನ ಗೇಗೆಗ ಎಕಾಲೆಚ್ಚಿ ಹಿಪ್ಪಾ ಹೊನ ಏನ ಹಿವನಿ ಮಿತಾಸ್ ಮಿಹಿ ಸ್ಟಿಕಾ ಏಕ ಮೀಗೆ ಮೊನ್ನನಿ ಮಶ್ರೂ ತೌಸಿಯತ್ ಮಿ ಅಲ್ ಖಿಯಾಮ್ ಮಿಸಾಲ್ mitaga feelige tak fula kurumuga mashruga stika mehna mita hippa veena bala hame kene mihiri nunge mitaga gege daru hunu stika hippa agon adoi wat saudin asa puran agon me dekuni me makne minaga tentu toge sti hippa eha hisabu agon vishnu komme gega mika rakka terikam gecche bor agon dannawani allah ekalanga rasulaga dawwate mi en evvesichin agon gega bahatta genwa ei eva sirukuga wasilat goli kurahafa faadu akura kurege lifa shaytanuge nantaka achhi lifa mi hunnani egen algon me rakka terikan eti hama hemme mifada mi hunna ghaibu engene kama abbala mi hunge kare go semihun kare nasibaha ewaha tan algon men ebe qabul kur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man ata arrafa abbala mi he kare ngas fasalahu kama ka suwaluko فصدقه فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما إفاد إتشين أها إميه كبنا إتشي قبول كفكم قوانا ما إميه كسالس دوغ نماذ قبول نكره عن الرواية قاسمني من أتى عرافا أو كاهنا نوتا أبلا ميه قاتن عاس فصدقه بما يقول إن إبنا إتشي تدكو فيكم قوانا ما فقد كفر بما أنزل على محمد
emiha koni muhammad gufana baawala takicca kafar wegenne aada kama nune agon men aada kama ke hediyes agon me echi karugala angonna sei aada kama nune agon me mehin kare gos echi ahalun aada kama kabis miheku madalakas gos sahaban koba ahar marwani kon duha bay mihun marwa dos munima kambodu kale mita darin libenechi gabur kof සමාසයක විසිකාරකම අගොන කොග්ගෙන්නවා ඉන්දියා තන්තන දාරු ෆෙන්නාන බාසාරු කැබ්බලා මෙහෙන් තිබ්බ බලාරම් වාන මෙස් නෝනෙන්ගෙත් කොබාත මස්සෙද බලාලුම් ගති මන්නද ගබෝ කරන නුකුරි අහාගෙන් බස්නවා එහුම් බසේ බොඩු ෆාෆෙ එෆද මේ කර දියුම් බසේ බොඩු ෆාෆෙ ෂයිතානුම් බේනුම් වනි ඉන්සානුම් මිෆද මෙහුන ගුලුව බෑති ඒ ඉන්සානා ශිරුකු වසීරත ගෙන්දිය මට්ට එමිහුන්නකි ඉන්සානුගේ තෙරේග තෆාදු ಭಾರತ ಫೋರ್ವಾ ತಫಾದು ಕಂಕಂ ಕೊದ್ದೆ ವಸೀಲೆತ್ತೋಗ ಉಮ ಶಿರುಕುಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತಕ ಎಮಿಹು ಹೆದುಮ ಶೈತಾನ ಬೇನುವನಿ ಐ ಶೈತಾನಾಗೆ ಮಗುತಕ ಮೌಕೋಶಾದೆ ಬಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆಗ ತಿವಿ ಶೈತಾನ್ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗ್ ತೆರೆಗ ಫೆನೆ ಮಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಕರು ಫಂಡಿತದ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಕರು ಮೀ ವರಂ ಹೆವ್ವಾ ವಾಹಕದ ಹಗಿಯತು ಬೈ ಫಹರ ಉಳಿದ ಮಿಸ ಕಾರ್ಯವ ಮೀಹಕು ಕಾರ್ಯ ಓವಾ ಮೀಹಕು ಕುಕುಳು ಗೆಂಗುಳೆ ಮೀಹಕುಳೆ ದಾಣ ದೆ ಮೀನ ಅಡು ಮೇರುವಣಿ ರಸುಗೆ ಮೀನ ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆರೆಯಕು ಮೀನ ವತ್ತರ ಗೆಚ್ಚಿಂಗೆ ಬಫಾಳುವೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಕಲ ಮೀಹುಂ ಬಿರುಂ ಹುರಿಹಾಮೆ ನಿದೀಮ ಮೀನಗೊಸ್ ಕಾಟ್ಟ ಅಚ್ಚಿ ಗೆನೆಸ್ ಕುಕುಳ ಅಚ್ಚಿ ಫ್ಯಾಂಗೆನೆಸ್ ಗೆ ಜಮಾಕೊ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾ ಬಾತಿಲು ಗೊತು ಕನ್ ಮೀನಗೆ ಬೇನಮಗೆ ಕೊಬ ರಹುtere mihun birugon are jahar hurihamen dor jahagen nida ekkele difabat ahman mine ki rahuge imam uyya rahuge pandita amiha wiye ena mikhala che dakka fi haram jen birugonnar mikhala kante sarruge behik anebbeko pandita ga namuga fahish kante da konge bole fahish kante ge midennawani angenaka panditen hada nimeruga emihunna an fahum firimiha engero demihun wakiwaro eha hisab panditebati එකමක හේවච්චි කියාරමද අනද්දු අංගෙ මිහ විහෙම ෆාගේ වජහනක ගුරුවන් ලිය ෆංගල මිහිදි අල්ගොන් මෙගේ විෂ්ණු හරිබ මි කංකමකි අල්ගොන් මෙන් දුකොල්ලන් ජේ කන්තත් එවස් ෆාරෙක් එවස් හාලෙග ඒ මිහුන් දෙක අවුණ බිරුගනා කනුජි අල්ලාහ් තාලා වහී කුරමනි ඉන්නමා ذාලිකුමුෂ් ෂයිතානු යුඛවිෆු අවලියාහු ෆලා තඛාෆුහුම් ඒ ෂයිතානුන්නේ එමිහුන්ගේ රහමෙත්තරින් එමිහුන්ගේ එකුවරින් බිරුගන්නවනිය ෆලා තඛාෆුහුම් තිබෑමිහුන් එමිහුන් දෙක බිරු නුගන්නාෂේ වඛාෆූනි ඉන් කුන්තුම් මුමිනීන් තිබෑමිහුන් ඊමාන් වාකම ගවනම තිමන් රස්කලංගිත් බෑ බිරුවති වාෂ සිවුරු හදාමිහකු කාහෙනුකම් කුරාම හිද්දේ කාගුණ බිරුගන්නා කනුජ එව්වස් මිහක එව්වස් කෙල්ම නොදෙවේ එම්මිහෙ කුරුමති අවුන් නිකමති වාක නොජේ ඉස්ලාම් කන් දීෆා ඉස්සතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතුගේ හේලුගා साफ कम्मति साबित कम्मति को कम फर्द कबस हुरवे नगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी आगमने दक्कवा देवा हम हेमे आगुण समारवान जे एकमें ei कुरिमस देन्ने भी तंता गेच्ची हिप्पागे स्वर्ग दियुमगे विष्णु by far आगुण में गातंग इबादत दुआ एच्ची फॅमे अन्नैरु दुआ तिरि फहातु गले मेने मि दुआ गेग्गा ओएज्जनम एगेगे वरहන් हुन्न 40 गे मिහිම ස්වර්ගෙ බදේ ඒ ගේක ඔන්න දුවා ඔන්න ගේන්නුන් අදේක වරහන් හුන්නක් 40 ගේ මෙහි ස්වර්ගෙ ඒ දුවා දෝන්නේ ගොජ්ජනම දෝන්නෙන් අලිෆානු හාදිසන් නොහි ගන්න එහෙම යන අගොන්න කියවනේ මේ අලිෆාන් නිවා තන්ත උගා මිච්චි බහට්ටම් විකන්නේ ගේගෙ දෙන් මිහිර අගොන්න විෂ්ණු ගොස්වරිව එච්චි හිප්පාලාගේ කරු ගලවාලාගේ ගේක ඒ දුවා බාව්වාගේ ස්වර්ගෙ දියුමගේ විෂ්ණු අදි කොබා mi nubahafi mihaku mien inkar ko femihu kafir wana life agonu kuri regas e rashege beflo e kha duwa out against adi nuru duwa ge waha ka agonu adu ya nuru tanawwarta bin nuri wan nuri fi nurika ya nuru fahatu ge lifona mi duwa ojja mine hem wan hatta as dogu hada e kha lecche ka agonu me gos e kha aqida agonu gabul ko genwa anebbe ko gege ge faadu ge poster hippa e ge poster ge waha ka agonu kiya den पोस्टर एक आगोन देखुनी गेगे वरक गिना हिप्पा होना पोस्टर मी पोस्टर का मीन ननी एतरेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत कोलकम में कुरहा फिन फोटो है कुरहाफ कनाफरात मती कनुगा अबू बकर सिद्दीक अनफरात उमर बिन खत्ताब अनत्ताग उस्मान बिन अफ्फान अनकनुगा अली बिन अबी तालिब हतर खलीफा नन लीफा मेदुगा चार गुल लीफ चार गुल में के हतर गुल की कुल हुवल्लाहु अहद
قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون هتر قل ميغا ليفا وشاغن قرآن آية ليفا تريغ جاف مينني من زار قبري وجبت له شفاعتي تيمنگه قبر زيارة كفميها تيمنگه شفاعة اللي من أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدافا بودو دوغي أي موضوع حديث أي كيف أنا حديث نقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرون من كذب علي متأمدا فليتبوأ مقعده من النار تمن كذب أنا دستوغا دوغين أدافي ميها نركان ينك تمتي هو دافي أي أرغون من جنس جيغا هيبانgen بركة حاصل كرم مود دوغو حديث ليفون بوست دوغين سيب أدي ميغه مهارا مان جيكا مගේ මියස්වර බාරගො දෙච්ච दिन तिरी के लियफन उर्दू में लियफननी किसी काम को शुरू करने से पहले इसको देखेगा उसी काम को पूरा हो जाएगा सुभान अल्लाह एब्बिस कमे कुरम फेशम के कुरीगा ए बलाला फियम एक में फुरी हम दोन्य बन्न भी बलाला फरम गेलम भी हम बलाला फरम भी सुभान अल्लाह गुरुवान गे गोतस एवरन्नुवे की कुरंतो आगुण नमाज कुरम पोस्टर एकने सिप्पा निमुनीनोंतो की कुरंतो वजीफा अद्दामे पोस्टर एकने सिप्पा निमुनीनोंतो मतीगा सुरुखी जाफननी दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए फिहार या एहनी मकान तंतनु के खैरा बरकत हिप्पा होने चिमिद हिप्पा फी तनक बरकत हासिल इंडिया दिए पाकिस्तान दिए अने तनक दिए पोस्टर फेरन गे सिप्पम एहो बाय फार एबुरा और देखुनी कोमस दरबार की फोटो है बस बरब बोर्ड मिस्किते मती के रिफोन मीन साहिब के दरबार हम एक हल वली वेरे के क्या है उनके बिदो वेरिंग के मती गड़ा हम बोड़े मिस्कित आगोण मिस्कित भी गुब्बल सी गे हिप्पा हुनर मी गौमतो का शिरकु के मैगण तंतन हुनर फोटो के सिप्पा गे गाओ बुरागु फोटो अली फान अस्कुले क्या फोटो आगोण में अकीद अबीरेट से बुरागु फोटो नुकुरे हैं ए हुन्न को तेसनुगे अली के फान अहे के शेंगे अच्छी तक आगोण में गे हिप्पा एको आगोण में कोम्मे था कोम्मे जेहनस गे हिप्पा गोले गेगा कुर्सी पा सूरतुल फातिहा इप्पा एत्तांग अल्लाह या जेगम एफएम वरगा मोहम्मद जाफनक किहा बड मसले अल्लाह एकलांग रसूल किने हम कुरान ekkanu Allah anekkanu Muhammad hama nuwane enu jehene enne warakas jehaga nuwane henne ekom misaka ehen deenege miyek balake puna mimihun alkom kurani Allah Muhammad ra demihun ehennonda puna evvesale ekan algon kokgenwa amalu kurumuge Vishnu algon gengulem vi fahareggaves ecche hippagen ecche geega baavwagen ecche karuga aluwagen ule Vishnu menno komme ecche se ecche faada kurani ecche beenum kurama gota beenum kok misalaka pendolu gule रोज में कलकुला रोजिल्ला करोगे अलवे के सेकम फायदा न कुरान कुरान तो नो कुरान नूने पेनेडोल तिम्फारो केकस फायदा न कुरान हेंदुनो पेनेडोल मेंदुरो पेनेडोल नो कुरान फायदा हम क्या गम फायदा कुरान करोगा है वे किते में गिना अलवा फुटस नो कुरान फायदा डॉक्टर करेंगे आसमा डॉक्टर को रंगले निवे अलगोंडु बेस दिले दिन नगांगा बेस में बराबर हेंदुनो तिम्फारो किया में हबीर तिम्फारो किया में करोगा सलवा में पेनेडोल फायदा कुरान नो कुरान बेस फायदा कुरान डॉक्टर दे इरशाद को बेस बेनुम करे कुरान को फायदा कुरान कुरान के मकसद का बावाले मकसद हासिल करमे कियागे अमल कोके ए तंताली हिप्पागे करोगा सीडी ngala elwangono ka se बेस फायदा न कुरान ए की ए मकसद का कुरान बावाले मकसद नो दिरति बिन इंजार देवा अल्लाह सुब्हान व तआला हदत इंसान तैयार करवा फोते गोतुगा कुरान अल्लाह बावाले ए कुरान की अलगोन में तंता लिया का गेगे जीनत तेरी कुरान का बावाले वाफचनो ए आगुण बिस्टंज अने काने नुरक्का दंगोलकी गेगे सिटिंग रूम गा आयतुल कुर्सिया सूरतुल फातिहा आया गुल हु अल्लाह मिके चार गुल हिप्पा अनफरातुगा बॉडी स्कैन गा टीवी अलवा फिर वियानु दा हेत्ते विहानु बे फाहिश मंजर तबरन इफरात कुर्सी अनफरात सूरतुल फातिहा अनफरात अल्लाह के इसम फुल बिरन्नु कने ए एकुरा इहतराम दे एकुरा गदर तो हम यकीन में से आयत तो मतिवरिकं एंगे मीहको एंग एव्वेस कमे नुकुरानकं कशोर हम एहमे आगोन तेरेगा वर फहुं आगोन फार कमे मी फेफरी बैंक मी फारक तिबेफन आवेदान मी वागोत की गुरुवा मीहा मारो मफलोगा मीहा गमच्च गुरुवां केवा वले बे के बुला आगोन तेरेक सुन्नतु एकम वारिद नूनस मी केवा मी हुन कुरिया केवा हम हुन्ननी हतिम को केवा वेच्ची अकाउंट को हम हुन्ननी आलगोंड के मिसाल गैम में एक मरवे को सेमें कर बुने बना ए बहुट्टे केवा फिर हतिम कोन नमें ए नमकं एची बदरे कोल्लन
mihiri algon visnu gos mi benket to jama ko bat account hoda lege account honne me le bank honne guruwan mes kiwa fa echi mehun jama ko bank as bonima kitam mehun maru ide mehun de guru subhanallah mihun algon keras dakka fariwa ena bunye by far mi kan kura mis mehun naki ekan kuriya genda mase kuram ena bunye ko ba me rangalwanno me maru me guruwan kiwalan jehne kay beenumiya e buhutte mihawara agu huri wi fari kura kiwa hori khatimen innana kay beenumiya bappa ganama eti badal kolleda subhanallah algon men qabul kuram echi qabul kokgen algon me kan kura echi ga aguwes tawida aguwes minone jaha gora gon nujaha tawida fansa gore jaha komme goraka diherufiya bar veturom ena beenu gotaka gojjambe gojji me quality rangalwan ekam agu bodwan gon nujaha tawida fansa gojjaha echi gorgo nisbatun agu bodwa mihiri algon men aqida ekam qur'anu ga allah taala angwani qul a'udhu bi rabbil falaq mi surah qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad rodiga gojjahagen gosha fume ule mihunge nurakka terikamun timannu salamekkon koddevwa fande gojjahagen gosha fume e siuru warin kura agol man terege emme mam matiwari emme dimberi sahibun kura kantatan mikar kanta agol mejabadi genwa dariful hungai baliri agol man nuje pandita hun kareta agol mudennawa bike gahara kantata diemga hutte puri he names agol man terege amuku pandita agotuka masura fa kantata ki islam din hudda pura kandata kenno den awon baya dastu kurani keep ekan to mihuriha kan awon engunima den ko ba to hura kiyaman teriwa kam de ghost ka engunima ei nubaya kam ke engunima den kon kam ne awon men hewadi me genna murasa a den rangale ti eko kahar men kurin sura golo manga goswima mihu madame kurima aharna ke radu izzet tere kabi mehen gote golen dara afia mihu जो कुछ हमारा को फंडी हत्ता आरम बिरुको न करते एक तेरेगा बाय मीहूं तेदुमा का नाव मुके साउबेंगे मीहूं देके बिरुको तिमन्ना मीहूं मुरिया तो मीहूं मोलिफा गोय बदर को लाफियम हादा मलामत मीहूं पुरा एकम भागो एमुडीमा एम्मे हिंदू पड़े से फसकोरे करने ते इजाबत देच दावत मिया आमेंगे अस्तिमा रंगलो बे एमुडीमा दे मिये के मुना का कंदरा का करा कनुजे एना वगो तुम एने दे हुंगा एदिमा अमरच algon men terega warigina higa ko me miha gostu ule farangalo ujja mene malamakko ena fahish kandata ko dosto riwayat kenda ekam rangalo ujja anekkaves mistak ngasena nobama ka genda shaytan waswas de ko ei algon men islam mutame kara hingan jehne ko teri emme boda hakka mistak mama dekolwa emme boda sabaki kala fan won gote kiyan ma mere tu qur'an allah taala angone الله سبحانه وتعالى في القرآن وحيكم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إمامهم ذاتك أبونا بالجيا تبامهم الناس الله كلام رسولا باوالا بتكتشن الناس كمن تلواسي بونا بالجيا من بونا نكيكتو بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أهر من كمن ماني أهر من قابل فعملون قدس එහෙන් පතක ආහාරමෙන් උදානවා ආහාරමෙන්ගේ බොලෙන් නුකෙවේනේ ආහාරමෙන් මගන ආහාරමෙන් තිබෙන ආහාරමෙන් ගොතුවේ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إبراهيم قابل فانك يبلست نويسته تدمو من بيكم نويس يبلست نويسته تدمو أن بيكم إبراهيم نويه إكم قابل فانك غوتا قابل تباوا قابل فانك غوتا قابل نولمي إبراهيم إنك تدمو من باطل عقيدة بيكم نويس وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا فاحشة عمل الكفر يقولون كيك أهل من كابر في أقولون كم كم أهل من قرن جين أجبرني والله أمرنا بها الله يكون قرن أمر قرن باسط الله تعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بدار واسع مكشور الله سبحانه وتعالى فاحش كنت الأمر نقول بك أتقولون على الله ما لا تعلمون تبامهم الله مدوغا تبامهم مردنا تكتي بنولا نيهش أقول من ديران جيغا كابفا أنا قلت بلا فيها
වරක් හෙව්වා මෙත මුලෙන් බෙජි ඒ දිහාරි තාරින් ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයේ අංගම් වෙරණකේ මච්චිගේ චීරාවම වෙන වර බොඩුන් දෙමිස් කාර්යය වල ගොත මුලෙන් එහෙම සෙදුජේ උලේ එකම අවරණන් හඩිකන් ගුණි මා ඒකත් උලේ කන්නේ බොලෆාන මිනිත් මිසාලක ඒ ෆගීර් කොමුනස් එහෙන් නමස් ෆගීර් කවුම් වාකම් ගාන වාකි උමරක දියාම එකම පුරා කරන ජෙහෙන් නමස් ඒ විස්තු හරිබේ එක අවරණන් මෙද නුගුණේ අනෙක් කන්තේ අවරණන් තේ කුලේ පොලිවත් කෝඩි නෙරු නියන කනෙක් කෝඩි මිහදනි ෆිරිහන හදාගෙන කෝඩි නෙරු නියම බයිරරු එකිනෙක ගොත මිකන් හිමෙ එකම කො සාවකට මි බුරියා මරුමාත ජමා කුරේ මේගෙනි මි කමකි වරක් රේවන්තරි බය වරක් පුරා දාෆේ කුලරක් ෆිරිහන කෝඩි එදීම මි කෝඩි අංගන කොමස් ෆිරිහන කර ගුණගෙන නෝනි අංගන මි කෝඩි මිලියනි නග අංගන වෙගෙන් කොමස් ෆිරිහන බිලල්ලා කෝඩි කෙඩුවීමා කෝඩි කඩා වීමා ගෙනස් ඒන පෙම්මරවා ඒන දෙවලවා ඒන මසාල්ක මුරියා කරපු අංගන කොක්කේ ගොස් කොණලා ගොස් ගොඩියක වඩුවා විකාර සකරාතේ මුරිය කොම්බමි අංගනනා ෆිරිහන එතරක ජමාවෙන් අංගනනා ෆිරිහන දෙක පානිස් කරන්නට කෙනෙක් මාළියේ ඉවස් හදන දේවකදී මාළියේ ගොස් නිුණා උඩ අංගනනා උඩ දෙවි දෙසම් හර බඩා වෙන දුවාන භාගයෙන් මාළියේ දුවන මාළි කොලීවි කොහොමද පෙන්ජාමි අංගනගේ පෙන්ජාමි අංගන ෆිරිහනගේ පෙන්ජාමි ෆිරිහන අංගනගේ පෙන්ජාමි ඒ කොලනි කොහොමද භාගයම උඩවි නගලම උඩමින් මිෆද බතකම ආවම තේ කන්ත මේගස් බයරට වඩිලා කාලකයන් ජමානස් පොළොම කුලවර්තක එකමකෝ ආවරණ නැමෙලි විශ්නු බිස්නස් ආවම නැගේ ඉස්ලාම් දීනවා දජින්සු ගෑගෝලෙ එප්පේ කණප්පේ අෆෝරවක කුලවර්ක උද්දකම නෝබ ඒ වාහිෂ් කරදක් ආවම දල්ලජ එහෙන් නමස් ආවම තේරේක කාබෆෑන් වුණ ගොතේ කියාපා ආවම මේකම කෝ ආගේ පොඩි මූද බස්ට් දෙහා විනාගස් මූදෙන්ද එපස් කමට මම්මස්සම හේ එපස් මස්සරේනෝ කාබෆෑන් වුණ ගොත ඒ නෝම ආවම බලච්ච හක්බෝ රංගලකෝ එකුණීම ඒ ගුණිකාකම දෝකොෆා ආවම හක්බෝගේ මග රූජෝ වන් දිනේ එහෙන් නෝකම ගවානම කාබෆෑන් වුණ ගොතේ කියාපා ඒගොල්ලෝ ආවම උලෙන්නේ ආවම නක කාමයාබෙන්නෝ mi uriya iche mo foga hankamuga habbu siidago ekoma foga e tabanu wa kumuga Allah taala wali ko bani fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum e baaminu kade kwana istijaba ijaba nudekam gawana fahidan nase hama kashuru e baaminu tabawani e baaminu hawanas e baaminu amil edun takas e siidago magen none amille timame viduriya godaka e baaminu ulaniye ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الله تعالى خذوت لفاوا تدو مغكا نولا امينا عمل هوا نفس التبار ميه كبره مغفرت بدو بني كاموي تدو مغو الله هو لبن عمل لي بسنارين عمل لي هدوري ابت بولمكي اي يبه هوا نفس اني هدوري ابت امينا بنت كرمدا आगोन में दर्श निमे कोगा दिन बलानानी किहिने तो आगोन में मिकिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला मगन इजाबत मीहुन नाको साबित दिबे एनो बकुरिया जाने किन एगो तो आगोन बलानानी बगिरे कोम बैत तो एगो का साबित दिबी ए मीहुन के अमर तो मुरी किहिने तो अल्लाह तआला रसूल ने इजाबत मीहुन के दिलुल मुरी किहिने एनी हयात का दिमाग का कोम कंदत के बल्लवा कमेन हासिल कुरम किहा हसिय कमेनो दुनिया का गेंगलम की हाफ से कमेनो सुवर के गंडोर बिना कुरम की ओएगिन बान कमेनो अमर को किंबा एक मट का जिहाद को के मट कुर्बान देगिन बान ए कमेन हासिल न कोन हम ओएगिन ने अलगन में सलफ सालिह न बलाश कम गानम एबे को सुवर के गंडोर त बिना को फौरी देग निदाह की बेगन नो जिहाद को कुर्बान के वे इल्म होदा इल्म मुस्तम करे फतरागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहम कोगा साउस गडिरो ekere fana fitna kono mulege ebe funu surge ganduwartan boda agon men ebe eno komo wan agon mes cheni e maseke kor ege terega agon faha kono islami tare hoga sabitu mihun tedumoga sabitu mihun terega e misale Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hama yaako Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ebe funu naki sida mabuga Allah Taala kemantere musawu ani aligunne eh namas Allah subhanahu wa taala
emihun faratu man emihun sawum wani islam din izzat al-qurba ali al-madini rahimahullah widalwani a'azza Allah ad-din bis-siddiq yawm ar-ridda wa bi ahmad yawm al-mihna Allah subhanahu wa ta'ala medina izzat kan devye abu bakr as-siddiq sawum ei mistakum murtadu idohuga hama ehme ahmad bin hanbal bi sawum mi ummata medina izzat kan devye ei umma fitna ido ahmad bin hanbal adima fitna ki eiruga abbas khilaf ge waliga muri ma'mun baatil firqa ge aqida qabul kori ei qur'ana ki makhluq ekkamga buni qur'ana ki allah ufadde makhluq ekkamga buni bas hakim qabul khalifa qabul kori eyan emmem genda khalifa masih nama ahmad bin hanbal rahimahullah sahabatu hunne bidal qur'ana ki makhluq enone ei allah ge kalam kore enwana makhluq ehem bunuma majbur kori ehem names ahmad bin hanbal rahimahullah eka yefanu ge maguwa sidave sabit hunne musa bin umar radiyallahu anhu islam ge wada ka tema musa ge mamma kigade bunane timanna kaayeche nokana timanna furana dekam ga yes timanna ebes kaayeche boyeche timanna nokana kibeganta musa bin umar islam bima musa bin umar radiyallahu anhu ki makkah ga emme riti zuwan emme riti hedulla zuwana emme abbodu sendu ja zuwana izzata sharafuga ma maqam gulunga befu namas islam bima libemun die huriha hete libemun die huriha faasai kendigen die mamma punani timanna marwegen dies mossam ge din tunu pura haidagu timanne kaaich bochen khana kigeta vidaloi mamma sateka e furana efa furana ka fo furana timanna kurmati ga nigbe dadi fenonas timanna ge dina dirno qur'ana sateka e furana efa timanna kurmati ga komme furana dadi fenonas timanna meri gote timanna dirno qur'ana emme famu weddu koran joni ena mamma weddu koran joni musa bin umar radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge safire gotuga makka dokra madina hijra wadage madina ge islam dawat fatura masay kurbi e foga uhud angura mega shahid wadage kinatto ekede fa shahid wadage bokol niwa kurayo faakol niwa enduwe faakol niwa kurar bokol niwa enduwe ehennames rasulullah sallallahu alaihi wasallam difaaga islam dinu ge difaaga qurban be ekay fan duni do qurba fema efo bokol niwa ko faakol huyala ekay fan walde mon ei tedori me ei allah ta'ala rasula ijaba dinni ahmad bin hanbal wahaga dekum kuriga adi awon men ehim wahaga dakkalan ahmad bin hanbal sirata kommasara awon fahum balalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga edduga khabab radiyallahu anhu lidarwani شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جفر تاريغا جفر هيلوغا سالة فترة غشيد ودا إنه ونكو مكة إم هجر ودا كوري تيمن من عاس دنيا में شكوى كوري من الله رسوله يا هارون اللي بأنيات مكة كمشرك هارون اللي أنيات كأنه كوري شكوى كوري إهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار تبعهم كورين إمام بيهم إجمانا كورين رسول بيهم إمام الإسلام بيهم إسلام مكينة تبادل مالك كورها ونبراه بردها كيس جلسة بولو بدون دسان دفري من فراله فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد دفري فراله دغدو فراغنس එමිනුක මහා කට්ටා වකිවන්දේ දිරිතිබ්බා එමිනුන් ෆුනායලි ෆවනි කට්ටා මහා වක්කුරේ ෆවනි فما يصده ذلك عن ديني ان එබ්බස් කම කෙමිනුක දීනු කෙමිනු දුර්පරා කරකම් ගනුවේ هيوغ اختيار كريما الله سبحانه وتعالى امتحان قربان එමිහෙ දීමාක ටෙස්ට් قربان حقيقي නියතෝ ගල්ලා ඒ امتحان ගමිහ සාබිත වන්චි ඒ ෆහරේ ගෑසන් රට්ටේ රහමතෙන් ෆරා ෆහරේ ගෑසන් එනේ මුෂේල බිනෝගා दुनिया रे मच्चे मुशहरी दाने वजीफा रे मच्चे मुशहरी दाने नमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एन इम्तिहान करबनी सीधा मोगा साबित वेला हुन्नंजे अल्लाह कला रसूल अन इजाबत मोगा एन कुरिय दांजे केत्तरी वांजे मो मी केत्तरी बेफुंगे सीरता आवन बराए कोटा तो एक बोल केत्तरी का दिल हुट्टा बोलुन दे परे फड़ाले दिल हुट्टा हमा कट्टा वकु फुनाने दगड़ फुनल एको को सेमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दीन दिल नुकर أحمد بن حنبل رحمه الله
كسيرة الإمام الذهبي رحمه الله سيرة علام النبلاغة قاعد لك دويسة لك الصفحة لله أول من أحمد بن حنبل رحمه الله سيرة كيف يام هم يكني إيه سيرة تكون فائدة قرآن وربور فائدة قرآن علم جهاد المعدان تقول إسلام دين تكال قربان خاصة ني فتنة جواهك إنوري كفا كم قربان جواهك دكي كم ترك أحمد بن حنبل رحمه الله قربان جواهك دكي أحمد بن حنبل رحمه الله قاتل القرآن بقى مامون قاتل جندو إيه بس نبنا عيدكو قاتل القرآن كم قا أنقا إيه نمس إيه كذا يفعل كتير بدار بداروي أحمد بن حنبل رحمه الله के يقول بخادم بداروي يعز علي يا أبا عبد الله إيه أبا عبد الله تمنى مرة بودو के बाका में के हम कसर मामून قد سل سيفا لم يسل من قبل पुरीगा ए ना नुहिबा कंडी एक गाबे देने हिदाबी एक माने कदे फन मराल मत का तैयार होची وانه يقسم بقرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور ए नगे आइला ती रसूल आगे गुरुम ए ना हुआ करे प्रतिमन एक ने ममून ती रसूल सल्लल्लाहु आइला गुरुम में के बाती ए गुरुम मेदुरी को ए ना यकीन करे हुआ करे एक ए बहन इजाब दिन कम गवाना गातुल कुरान لا لم تجب الى القول بخلق القران لا يقتلنك بذلك السيف اكانين تبا غتل القران كما ابو اجاب نضيف كم وان اهن نمس एक हम साबित होने अबू जाफर अंबारी रहमहुल्लाह इदारवनी لما حمل احمد الى المأمون اخبرت فعبرت الفرات تمنى يقول احمد بن حنبل رحمه الله مأمون قال جنده ونهدو اهدو تمنى فرات كور هرسكرين احمد فاذا هو جالس في الخان فسلمت عليه احمد بن حنبل ايشين ودا عنده تمنى سلام كريمه فقلت يا هذا بنيمه ايه من هنا مين هاي انا احمد بن حنبل أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك ميرو كذا فانا كي ميستكم إمامكم قبلا ميهك ميستكم كذا فانا تباوانه فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق كثير ميرو كذا فانا قرآن مخلوقكم قا ابني بها إجابة ديفكم قانا كذا فانا بها ورجنا من مذهب بدلكم بعض العقيدة كدانه وإن لم تجبوا لا يمتنع أن خلق من الناس كثير كذا فانا بها إجابة ديفكم قانا إذا بيو كذا فانكو حبوا بتوعا سابته تبينه وما هذا فإن رجلا إن لم يقتلك فإنك تموت هم كشور ميا إكو إيه مامور كله قتل نقوليس مروان قتل نقولي كم قابل بس تبان كي مروان مين مروكم بس دوكو أننا إهني مارا كي إيه سكتة باكا منونه إيه مس مين قدام كلا كي إكو تكي مامور قتل نقول أنا إكو تكي أمي اللي بس بدركو إهم بيس مارو أننا صاف رجل قتكا مارو بكنتيوما فاتق الله ولا تجب فجعل أحمد يبكي إلى الله بيرو تواشه إمين بهان إجابة نديشه أحمد بن حنبل رحمه الله كيري تكون فتة بدار ما شاء الله هيفر بسته وبشيما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شكر أداك الإدارة أعيد يا أبا جعفر إيه أبو جعفر ألم تواها تمنى كيادش مانك هيفر ده تمنى أحمد بن حنبل إمي بودا بارده بمية كي عربي بدار يا هذا أمير ميهاي وإنك وافد الناس فلا تكن شؤوما عليهم هذا فانا كي بيستم كذا فانا ذاك الناس حبوا هذا مولى مية كي أمي هنا يركب لك النواس ما أنا كي هنا مقول ولا مية كنواس وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم مية كذا فانا كي بيستم كذا إم بيسكم ورمية كي علم وريك مية كذا دعوة إجابة ندير شيء رميستم مغفرة كإنجاز دانه وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه الله لو بكراكم قانما تهوي بتوعا كتير ثابت هناش دعوة إجابة ندير وإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل إهني تبا سور بديو ما ديت رجع تبا ديت رجع وني تبا مارون إنك ما نكى مأمور تبا مراكم قانما خليفة تبا مراكم قانما وابوتم تبا سور بدار إيه إم أحمد بن حنبل بدار ميون كمان نقاطر بني بستر وترين إم ثابت كم كمان لبن بهاكي ये आराबी कले को बोलेगा इवेंट दुआ करेंगे खलीफा बदर नुएत अल्लाह सुब्हानहु व तआला करे फन दुआ इजाब करेंगे खलीफा बदर करेंगे खलीफा दोसने अलग नंबर आने का गेने साबित को मत हमने एबे फन बनी मुदला एफो किनत मुदा आई दुनिया मुरुने एफितुना के शहद मोहम्मद रहमतुल्लाह सलाम वडा साबित को मत हमने
husayla kandatta inamata husayla wazifata husayla ehen names allah mo kiba pura dimalaka evves hale ka awan udas genuan emme fam awan ge darsh nimalani awan men ge dogoti sahabi Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu ge siratun tankole kiya miwes allah kalam rasulan ijab de be Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah muslimun khabar belle mattaka fonu bi diha sahabin ge tere befa Makkah muslimun na dimawege iban befet hangurama ko emme fahum badru hangurama ga Makkah muslimun tere marwi gatulu mihun ge badruga shahidu kur mattaka gendonu befule Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu gende ekere fano badri ekere fano ge ban aniya krum gendi eki mihun ge hadanta himmatte geneske marwi mihun ge hadanta himmatte geneske emihun kule kulivare gotuga ekere fano Makkah ge emme nikume ekere fano gatulu kur mattaka emihun mase kurundi gatulu kurang ekere fano gatulu kur mattaka Makkah ge rabbera emihun nikun duhoga ekere fano izune ge wada ganwani namade dera hot namade kurang izuna dini ma dera hot namade kurba vidalwani timanna adives beenme namade kurang ehenas kademe timanna marala faanati maru salam ibn timanna namaz diukurani ebuna faanati timanna namaz mutta timanna maru edan dibire nuga timanna kademe timanna aniya ku faanati dibire nugane mistakun ekani ma ekani hoyero bes e sida mawga allah taala rasula ga dawat ijabati e baamiyun kufur hushalam diyo rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah kafirwa hushalam diyo bes ekane faanu e dawat ijabati hunnabi ebis halega ekane faanu diinu ekane faanu furadi fenwe ehim ekane faanu dua korebe allahumma ahsihim adada waqtuluhum badada e baamihum ekkum halaku gatuluko kuma e baamich badu dua korebe nere kaduru kuwa salib hada ekare faanu macca salib angaroch bes kala beren mihun duruga tebe ekare faanu ge tira khandi ge tifan tan aramun daaruga emihun ekare faanu mukhadab kon vidalwani khade ge faanu miedu beenun hiye khade ge faanu tiu maqamuga muhammad wefa khale bos ge ga khani khade gaatuga khade amigi gaatuga hingama jiye kunna maane ke tie dibe aniya khade ge faanu salam kale salama wefa ek badruga mitanga muhammad tigota salib ngerwe ge aniya dibe khale beenu ashabe karum ehem been men waane ashabe ko emen mudada emen ge jana buda emen mani ekare faana qurba amifa evidawani wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi ma'i afiyatu ad-dunya wa na'imaha allah gandi vidalo me timan ekamaga do binukurame timan ge ahlu marin gaatuka niumutuga timan inna ero rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaako kattengene gastinan been men e aniya dewan dewa tuges ekare faana taka qurba me ekadega faana taka muli haya qurban kore e duufulu madahaya sanaya taarif dasta iwe mundi ebbe saadaga bayan kora ani ayaka ekadega faana ija migoto mistaku ani akoram gos ekadega faana avharam kuriga dua qurbani udan angufula dua qurbani allahumma inna qad ballagna risalata rasulik hadda gurkur skala koy aharmen alamen ibarskala rasula ki risalatu mistakun for koddi fima faballighu alqadata ma yusna bina ehem bima aharna tere kanta kurwe goy ibarskala rasula anga de bafan tibanne ibarskala rasula ki sirat ekala risalatu islam din mul dunya ka fatara masay ko fima jihad ko fima ehem bima tibanne dua tibanne tere kanta kurwe goy ibarskala rasula for koddi bafan rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hunwani ko ekade fana sahabe ka terega kanta kore gotu ge khabar allah subhanahu wa taala ekade fana henge emin ekade fana salib marwa merama foga anekka aneddo e hasigan gellu dinu mattaka raawagen tibi ehena allah subhanahu wa taala e haligon salame korbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam miqdad ibn amr radiyallahu anhu zubair ibn awwam de befun fonbe e hasigan bad makkah ka mushrikun e hashikolo washagen faare tibba eve from badage Khubayb radiyallahu anhu hippaga badage tahir faskadeka ifwana mani walla kurban dinebe mikha eta baakitege istage taruge bo ehbima kantatta husele inamta husele
ವಾಹಕದ ದೆಕೆವೇನ ಮಿ ಮಗಫುರದ ಮಸೆಕ ಅಣೆ ನವಸ್ ಹಗ್ಗು ಅಳವನ್ನ ಅಮನ್ ಆಸಿಯೆ ಏಗ ಹಿಫಾ ಅಟ್ಟಾರೆ ಫರಾತ ದಿನಿಗೆನ್ ಗುದುವೆಗೆನ್ ಗೋಳಿ ನುದಾಶೆ ಸೀದಾ ಮೋಗ ಸಾಬಿತ ಹುನ್ನಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದವತನ್ ಇಜಾಬತ್ ಲಾಶೆ ಹಗ್ಗು ಗುಮಫೋಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಹಾಲೆಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಫರಾತಕಂ ಅಳವನ್ನ ಗೊಸ್ಗೆ ನುವಾನೆ ಉಮರ್ ವರ ಕುರೆ ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬದ್ದರ ಕುರ ಜಿಹಿದಾನೆ ಎದುಹಾ ಹಮೆ මිබතුග අල්ලාහ් කලාගේ රසූලා කිමන්තරේ හුරුජ්ජුකම බානම එනිහිකි කාමයන් බෙන් මේකේ අල්ලාහ්ගේ දුආයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලමෙන් එම්මෙන්නකි අල්ලාහ් එකලාගේ රසූලාගේ දාවතන් හේවතුග ඉජාබදේ බයිකමුග මුඹර කො දෙපො අදි මී රශකි වේමණ්ඩෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නියමත ඔහෙ රශකමුග ලැබු එබ්බාවන්ත එකුවරි බයිකමුග ලැබු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රෝදි බරකාතු මුස්ලිම් දෙෆා ඊමාන බහුරවරි මුල රශකමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුඹර කො දෙවාශි هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah